dolazi je ono što sledi. Dugogodišnji uspešni takmičar u skijanju od 1968. godine, predsednik kluba od 2000. godine, bio je u 4 mandata član lokalnog odbora Skijaškog saveza Srbije, u 3 mandata član izvršnog odbora Skijaškog saveza Srbije, u 2 mandata predsednik Skijaškog saveza Jugoistočne Srbije. Skijaški je sudija i jedini tehnički delegat iz Istočne Srbije. Profesionalno radi kao šef staza u javnom preduzeću Skijališta Srbije na Staroj planini. Za vreme njegovog mandata postignuti su najveći uspesi ski kluba Midžor u istoriji postojanja kluba. Učešće na svetskom prvenstvu u Americi i učešće na Evropskoj olimpijadi mladih u Turskoj, brojni klubski i FIS kampovi. Danas se ponosi najvećim brojem reprezentativaca u najjačoj seniorskoj kategoriji, FIS kategoriji. Izuzetan ugled u skijaškim klubovima Srbije i inostranstvu. Sportski savez Knjaževca u kategoriji najbolji sportski radnik dodeljuje priznanje Zoranu Jeniću. Molim Biću da primi priznanje. Predsednik Stono-teniskog kluba neprekidno u sportu preko 50 godina. U stonom tenisu od 1965. godine od osnivanja kluba. Bio je i predsednik jedinstvenog sportskog društva Knjaževca. Po drugi put osnovao Stono-teniski klub 2002. godine.